Ampuh teman-teman, suara benang teman-teman. Suara benang cukup keras teman-teman. Musuh kita teman-teman. Udah naik lagi teman. Iya teman-teman. Warna biru teman-teman. Nah, musuh kita sudah naik teman-teman. Layang musuh teman-teman. Warna biru teman-teman. Sudah naik lagi teman-teman. Berarti sudah ada 3 teman-teman di atas. Itu musuh kita teman-teman. Dua-dua warna biru teman-teman. Nah, lain musuh teman-teman. Kita punya di atas teman-teman. Nah, pink dan coklat teman-teman. Nah, musuh kita di bawah teman-teman. Warna biru. Sedang naik teman-teman. Sedang diulur benang. Nah, teman-teman. Terus teman-teman. Nah, musuh kita teman-teman. Teman-teman. Kita mau lomba-lomba layang. Ada 3 layang teman-teman. Nah, biru dan 2 di atas. Kasih terus. Guys, hari ini pertandingan bergensi nih guys, melawan. Oke teman-teman. Bisa kita dengar suara benangnya teman-teman. Saya keras hari ini teman-teman. Layang di atas ada 3 teman-teman. Nah, nampak teman-teman ya. Nah, ada pink di atas teman-teman. Ada coklat dan biru teman-teman. Sedang berlomba teman-teman. Pink masih di atas teman-teman. Nah teman-teman, suasananya sangat indah teman-teman hari ini. Anginnya bagus. Nah, layang di atas kepala teman-teman. Ini kamera saya di atas kepala teman-teman. A few moments later. Yang sangat tinggi tadi teman-teman, sangat keras. Sebentar lagi akan mendarat teman-teman. Ini kita turunkan teman-teman. Ya, belum kerja teman-teman. Ada angin teman-teman. Ya. Fishing ekor biru teman-teman. Apakah dapat lagi teman? Inilah fishing kita ekor biru teman-teman. Nah teman-teman ya, sangat bagus naiknya teman-teman, dan selalu juara teman-teman ya. Oke, demikian dulu teman-teman bersama PAG Layang. Jangan lupa subscribe dan share teman-teman, makin berkembang channel kita teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, layang coklat mau kita turunkan teman-teman. Satu persatu kita turunkan teman-teman. Ya, coklat manuver teman-teman. Oh, oke teman-teman. Iya, berapa ya? Iya, jatuh teman-teman.